Just as the government have taken all possible preventive measures to fight against the global pandemic COVID-19, we the citizens of this country should also follow the given authorities' guidelines. And the best way to do that is to start by staying at home with your family and be safe. Nation lockdown na sai kedeng along Karbi Anglong adang pia long ta ingker kling. Lockdown kang hapon adun thuar ni dongkamukam rong sopia long ta ingker dun kling. Ni ingkoi raisi det pi adang lockdown ke do ko kajok bang pharo phora ra phan sang han ke ron. Kardom pini prime time berta long pen nili sami jili han sepi non bertang ton pen arjik tha. Somendar adang along coronavirus ke sopen kangdang bompen bharat ader along anta nang lisi ke so phai nang bat bomajok India Prime Minister Modi pen det pi adang ni ingkoi raisi mate hithi roi thama pharman lockdown ke pha ni ke pleng ar nianta Karbi Anglong angkang pitai ingkerdon kling. Det pi adang lockdown ni ke pleng ar ni District Disaster Management Authority Maipu anparta Karbi Anglong Administration ahin pen sitami kedoan hithi kulat kangkerpon ejia phansi pachini pon. Lason si dipurong supia long sitami ingkir pon etsi thekpon long. Kedamtang theraponi phai ingkora thorni det piatang kangkir plak hukum pidera pini dipurong supia long sitami coronavirus iso kepandang de dia phan pura kithi dipurong supia long baking powder then di mix ipanghu ala dithi jo kapang thir ni phan apom lo nona le tum thelong ji nona le tum to bom lake abarin dr jontorong mp barin dr jontorong PMC ahem dhumrai lem sinon petrol pump lo kame lang baking powder ben ipanghu tangalang apom lo. Lason thot si bokajan rong supia long sitami hithi kulat pendang lok gari motor do anta kacheleng pon theklong le kacheleng ke theklong ke tong se koda gari phansi thekpon long chot non nili kedoke bokajan rong supilo bokajan sub division NS 39 atwar pialong lo ladak ke damtang patumi pen mate det pialong non lom kache thang club labang so kiso avur COVID-19 mate corona virus pula bangso kisu 2019 la bangso kisu penajok ason kangkir ke bang penajok bukajan long stan factory sitami ing habun check la sos dolo la pen nilitum theklong dak jasime da bang ke kenang sot agari motor police agari la pen la kenang sot gas agari la pen kaprek la person highway agari sida cholo non nilitum theklong la ke police to magari lo Lapuson si lapuson kenang sot agari mokha si chileng cholo baki kini bang ke kado kabe sitame ke kroidun lapuson ang taxi theklong. Halapu West Karbi Anglong District ahempi hamren rong supia long sitami District Disaster Management Authority ahin pen bor iponsi hithi kulat do anta ingkir pon etsi thekpon long. 2019 mate COVID-19 me adak hang munit tu ahem amit hang cidosi adak insam ripen insam jin pen non adak ang thek pon long lo. District Disaster Management Authority ahin pen siding pon lapen sorkar pen kapathik arona ting pen district hini rada phan sitami kroidunra mithang hem arlo along kachido repja phansi pachini pon. Dipupan Diganta Teron, Bokajan pen Anand Terang, Lapen Hamren pen Daniel Inghi, Karbi Anglong Live.
COVID-19 abor kangdang pen det angkang pialong lockdown ke phapon ni ingkoi raisia pharman adun thu arni dongkamuka municipal board angkang alongta inkerdon klingsi thekponlong labangso coronavirus ake sopen abang phu bang phitinta a ok aprana long kapajok jia phanpura det angkang pi ni ingkoi raisia pharman Prime Minister Narendra Modi pen lockdown pache takponlo Lapun ni ingkoi raisia phan kangkir kang hapon adun thu arni along hithi kulat kang hap anparta gari motor kapachileng kang ton pona sai pensi West Karbi Anglong dongkamukam ahawar along bangso coronavirus ake so phan isi kang tangkreng kache songdun ang thek paklanglo Tangte dongkamukam along ka humripon nilitum executive editor rongbong terang pen nangkelo alam thepenli malom sopor RJ Eklonang Karbi Anglong life pen ni non adak dong kam hawar dong sareli dong sidulo nang tum kudu kita cingilo je India kang tin tin ke pia dang long samila bang so coronavirus abu gitu pen ajok si ni ta pran bang so pe jong dia pan bang ke akan cuti na long samila bang so Prime Minister atum pen kangkil kang hawar dia bang ke cuti pon lelo tuna kaksi ili tum adet long samila Prime Minister Narendra Modi pen ke damtang ili tum labang so ni koresia bah kangkil kang hapon abi ta long ke social media anpa print media electronic media itu long samila pati takon labang so pati takon na tengsi West Karbi Anglong angkang samila bang so kangkir kang hapon na bang ke konong kamera pasong takang kono la sinang itum kadu ko era samila dak konong di gari motor kadu ko bang kinasot sai kam mate to kamera tum kinasot so dakam mana tu dari bang ke kadu kono pa bang ke kiton kila tum pen samya wasa kipon soro la pen dak rong surong barat tum pen kitam jam ke bang jam la pen hama bi apa kita bang gari ke bang ke konong de konong so si konong lo kasi Karbi Anglong life pen kini West Karbi Anglong angkang projam pengan ka hong ripon tegong lo la so kini adun thuk labang so kangkir kang hapon long ni kajab dong kamu kamlong sel japon lo la siladak boi thalang so la pen lapu hamren la pen lapu hojai la pen lapu khiuni jeng khala bang so kache tok sariali long same la gari motor kache dam kache rang bang ke kena sot sot tum kache leng pot gari ang si leng kon thekon coronavirus aphan kache song la bang so ingtang pring ben kache song ang theka bang ke dong kamu kam ahwar same kangkir bom thip achong abang ke langsi coronavirus aphan laso coronavirus ang isi kache song asong se ang thek paklang lo dak dong kamu kam ahwar long same lasi isi don Karbi Anglong life hanon hajong berta kapachini pon ating la helo je district administration hi men kapachini pon ram thila bang so ada baji kya la penali sambaji thong bang ke dukan along la bang so gilamala dukan bang ipu ponji pu alam berta bang ke puthot Karbi Anglong life hanon Central Sarkar pen hukum ki pipon ni ingkoi raisia phan lockdown kang hapon ang bong kopi ko son lo ili tumar ni kapat honang po bonta perthe along okpran hello monera kaya long ke thenai laso penajok komat ne ahem tunalong television ke lang komat ne abang phula pen bang phiatum Facebook WhatsApp group ke lang online pen ason son kapathu na pen chenglok lun tomo hai hoi ason ka che than pen sita apora long pathonang kokpo News Desk Report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren Coronavirus ake sopen ke jokwan jia phanpura det piadang lockdown kapadoko ka jok kiduk det arada tumaphan kicho kijon pipon jia phan Dilai Police Station along OC Ranjit Hajarika ke Japon bang pharo phara phan sanghan ake joypen ke ronasai dengpon Chiklo jona prang pen perthe adang kache thangkluk coronavirus ake sokang dang plopahot bangso ke sopen kaching rai thekjia phanpura India angkang pi ni ingkoi raisia pharman kangker padoko ka joini rong arat ki dukelak chong da chatpen ke chuwa tumaphan pini ke chengsi bang pharo phosose dilai arat phan ake joypen sang han sabun jang thu ron ponlu Bangso ke ron along Dilai Police Station OC Ranjit Hajarika ke Japon along Rada Cyclem bang Joysing Timung Cherabdun si bang pharo pho Rada phan coronavirus ake sopen kachere nang jiabidi thandun kisah sikit akan hoy le pulon de methang hai malu juduklit nanging la pen la esek la kenang sodo hormu la ke dukan khuli la ke gelama dukan la khuli la pen tu bank ATM IOC electricity land IOC telecom Bangso sanghan ke ron panahot rada to mas chiko krai lapen mitar risika chehelo do pensi sanghan chodengdun Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Det piadang men lockdown ke doko kajok Karbi Anglong along rialong kaching thanglok Nagaland soraphan GEL church atumsi ke doke thak lapen kicho na hormua kerap pipon
India Prime Minister Narendra Modi ahin pen kedam tang thereponi phai engkoi rapho arni det pi angkang kangker klak a hukum ki pi darajok angtan loka charli lapen ka chongdat don abang phuatum kedam kebang penangan kasuk sak chitong nanglo Lason si Nagaland State Dimapur Thipu arong asor Pankaj match pen Manipur Kumbi arong asor Hirojit Singh atum ahem kache damjipura kebang bomahut keton kelang atum nebdun cheksi ahem kache damlong lidetlo Alang li tumaphan non amat Karbiang Long District Dolomara along si Pasangkoklo. Berta kelang do natengke alang litum operation and mobilization along si Psyche claim. Bonta kache thangplup ka phere meme corona ke so kangdang klobajok sai jok je hemche bang nang koklo. Alang litum hem kache bang boma porhut Assam State ahoy nang kelepen nep cheksi na hokta padam long lidetlo. Bonta api Karbiang Long Dolomara Jamindar terang asor baheni so arlo ajar pia tumpen pen Dolomara PHA Chokomar anparta bedside GL Church abangphu Martin Santokbi Bokaghat along anpale dampen alang litumaphan wandetlo Wander api police atumaphan pachini pen alang litumaphan elong beradim nikhre phlipa dotoi japhan pathik pilo Lasong bong banghini abangphu Nagaland Manipur asor alang litum ke adona rap lapen kachichini kache thekabe derajok Martin Sontok bipen ahemasor ratumsi Dolomara kedo aban ASDC asai hemalongsi kaboha dim pathik pilo lapen kecho na hormuan ta pathik pilo Anya Sumartum Secunderabad geological student atumlo lapen tumlong wangarab Milina lapen terangpi lapen Sunita terangpi do Selak tumake metang hamre longsi osi tumpen cingki pen pachido wedlo modal bangso sumar tumake apor juddetlo gari kechala die hut latum ken hokta dimuklong adat posi ingin so meme ason tangnalo masi osi sar phan than pen koson si ki bi ki thagin phan nang pathan lo bangso teng pen nili bandasi SDC office ba baragalong si non mat padoko apela tum hut pen pachutun pachudang lo hut pen ke nili tum si an thonam lo lapen atuman ke be bang puirum si pabela jadi tum hen pen kisung hut kecerap dun ke kenang sot pu kemathat pen ajok lapen lang le tum arnam ban po kam se klem tum pu kemathat dun pen ajok arnam phan ke kroi pen sini tum rapon bom lo Dolomara pen RG Sonrong Par Karbiang Long Live Coronavirus ke sopen koson se kaching rai nang jima puthak armu okso tumpen rongmong ve along cherok tokamai kapado Bagori along boha kedo India Army Red Horn Division atum pater piponsi non malom perthe kang dangthop ka phere meme coronavirus ke sopen koson se kache pahelo nang jima mate koson se cherok token kedo ke thak nang jima puthak socheng dhanta constituency ka parlo rongmong ve along cherok tokamai padopon Cherok togamai long jasemet coronavirus ake sokan kachapajok thekjia phan asona bidi rada tuma phan than pare ponsi ake jaipen ingho kachi dip mate mas pajer ponlo News Desk Report Karbiang Long Live Pini prime time aberta ke lapon se kang tonik lo do me thak me kardom